Хайката, Светлана Иванова. Онна Саха Республикатын үтелігі дәлчіде. Оғы қайтшыт алғышыт Георгий Байышев. Саха Республикатын народа емнетігар қылатын ентөске кәтелер бәле Хайката, Ефросиния Байышева. 2-нче сүрпекті сылға народ культуратын дәлекке, улуска, республикаға сайтындығар қылатын ентөске кәтелер бәлелі Михаил Байышев. Бастың декерген аналадыларын Саха Республикатын президентін премиятын лауреаттары Ефросиния Михаил Байышевтар. Саха Республикатын здоровьятын харыстабылын туйгуна ил түмен государственный муньяган председателеттен почет грамотала. Саха Республикатыгар народа емнетігар кылатын енбелеқа Хайката Айталина Большакова. Онна Саха Республикатын Илдар ханым граныгар 2-нче сүрпек кесілгі ұтылыбыт жекерген телгеде үтсәті үліға еті күрәққа үз местелі. Улуска бастықы местелі Сидоровтар жекергеттерін ағы бағылға Руслан Сидоров. Осколаға киренін нәғысы астағы оғылыры етіге бастың үлетінен Саха Республикатын өрәғір етін министерствотыттан почет грамоталар. Саха Республикатын народа емнетігар қылатын төске кәтілер бәлеға Хайката Надежда Заровняева. Онна Саха Республикатығар народа емнетігар қылатын төске кәтілер бәлеға Хайына Цена ветерана Александр Байышев. Сахаба почеттақ мастера Саха Республикатығар народа емнетігар қылатын төске кәтілер бәлеға Хайката Галина Стручкова. Бүтін союздағы самодеятельності көрі күрәң лауреаты Саха Республикаты народа емнетігар қылатын төске кәтілер бәлеға Хайына Альберт Стрекаловстай. Саха Республикатын өрәғір етін туйгуна Саха Республикатын президентін гранын 2-нче 18 сыллаққа көйілаға Саха Республикатын народа емнетігар қылатын төске кәтілер бәлеға Хайката Роза Борисова. Онна Саха Республикатын культуратын туйгуна ил түмен государственный муньяган мақтал сұрғыл Хайына Михаил Стручков. Ие албанат почет знакта Цена ветерана Саха Республикатын народа емнетігар қылатын төске кәтілер бәлеға Хайката Ульяна Стручкова. Онна мәңе қаңалас ұлығын сыл бастың механизаторы төске кәтілер бәлелі Саха Республикатығар народа емнетігар қылатын бәлеға Хайына Цена ветерана Михаил Сотников. Әйгендегідігер Саха Республикатын тетін қайсқыбатын туйгуна Цена ветерана Саха Республикатығар народа емнетігар қылатын бәлеға Хайына Алексей Борисов. Онна Саха Республикатын культуратын туйгуна ил түмен государственный муньяган почет грамоталар. Күн өркен 2-нче 18 премия лауреаты Алгыз народной үнкі ансамблын салаятчыда Марина Борисова. Күнді доғыттары 90-ды стեղынан көрсеуін 2-нче сүрпе үз сылтан Алгыз народной үнкі ансамблыгар саңа кирбет талпа таланнақ үнкі арғыстақ таланнақ жоғытын Николай Лебедев, Алгыз Харитонов. Үккүлір қотын төңілі өріләқ күмідігер әғәрді тылын әттerdер төңілін әлеге президент төлбетін бағылыға Петр Васильевич Эверстав. Жороки хәнен бүгін бары ұстылық жаму сәргебет бұл кәдегіден құрдық бұл үкі бұлағынақ бейе алғыз народдан самыл бұл тұтыны жоғынамын 30 сылынға бәлеке тұрабыд көрерген ашығай бейін дағай тарас қайысқалардан бары жабы күдік үкі бұлағынан дейтін күдік бәдіргерін әрінәндер олыш әлбәқ оны
эдер чата даганы бүлкү әйгетер билин даганы ыңгыра тураллар. Мен бәм амяс кулага дагыттан толукчан ансамбльга Бала Николаевич Сорокин атыттан төһәдә күчүнән ки ыңгырылган онна биле багат иттен ботагата бияка ган класслар койдыр бүгеннән калам баран аммастан. Бу класс ялай бәһис класстар багларын булган ата бу көйгә тигәр толукчан ансамбльга табастыкы оғылдыра дебет. Жонда бу август ансамбль бутыркытта Алыс әлбәк этәргә булып утыр даганы, алыс әлбәк фестивальләргә, улахан кәсирләргә, киннәре көрән йөрәннән, кичек алыс бет кемнәр аслар дигәнгә тәмин, аннан белен киннәрдән күрү хүҗә кемнәргә бу көрән торамыт кулавралларына бән бабыябын йөрәбен, уната киннәргә һәммәтә багырым итә. Эшә даганы манлык тагырлакы дәше бу сынатан düşпәкәгәт көрдән диеме. Буны да бабыяны бу багырым итә. Бу бән Jahalkan dari matarkan. Kemudian kita biar kata bulan Allah penolus kalau berbuat dan topunan kerjanya tidak minta tolong jangan halalan setiap samudan kuliah ketalak narodan samudan ketemu kuliah kalau berah alus elbaki ini itu baik ya kajian beristim kerustim kalau berah itu nahas juga kalau berah onun atan nehli tata ulang kerja punya babi itu kejuk tanggular kalau berah sekolah jawatan kalau bebet sekolah Uzganlar şkolabıt tağana bu koreografi kılaha, ana olda edeplerge ansambullah, orta hastaqta gidiş temmet, ağa hastaq jamutlar olda ana balgız, ona kim kıcı bağala, haddaq bağarar, hanatı kibdağına bu ansambulga kelen kıttığın söp, biyekati, atın nehlikte hama topu turatı bu dinlik, Kulağura men benim de eten kadar fakir gelim bilin dağının külden bağırar, kınan bana ti Бәтин кемегер школаптан бағата барында хен коловра улана хыстыватак болған кайдары кыбыстар өттүгөр келген барбат. Анан тыгыжык бихека барыбытыгар бүгүнкү боосай туаттыр. Олус бу тоқ деп где-то бәлки бәбет үксүлөр бетер бактыр эбет. Анан олус бу музыкальный да түгөр бүгүнкү да түгөр булдагана терехине акпет бии туспа дегелек болобу. Танан иши бирде хегини барыгытын bu andaydı hünkü gününden itigisindeki kadar turan. То бар керени шуе багарен. Грамота администрации муниципального района Мегина Кангаласский УЛУС награждается Стручкова Ульяна Константиновна за вклад в развитие танцевального искусства и художественной самодеятельности, активное участие в общественной и культурной жизни села Тюнгулю. С 30-летием со дня основания народного ансамбля «Алгыз». Глава района Дмитрий Тихонов. Грамота администрации муниципального района Мегина Кангаласский УЛУС награждается Стручкова Галина Анатольевна. Глава района Дмитрий Тихонов. Почетная грамота награждается Борисова Марина Алексеевна за вклад в развитие культуры, танцевального искусства и в связи с 30-летним юбилеем народного танцевального ансамбля «Алгыз». Глава сельского поселения села Тюнгулю Петр Эверстов. Удостоверение Борисова Марина Алексеевна награждена знаком за заслуги перед наследом. Благодарность объявляется Большаковой Айталине Петровне за вклад в развитие культуры, танцевального искусства и в связи с 30-летним юбилеем народного танцевального ансамбля «Алгыз». Благодарность объявляется Баишевой Ефросине Федоровне. Благодарность объявляется Сидорову Руслану Афанасьевичу. Благодарность
Кучу. Благодарность главы вручается Ивановой Светлане Егоровне, глава района Дмитрий Тихонов. Algız Narodnay Ünkü Ansambılın kıtılakların bu kabarların 30 yıllık bileylerinin 30 dağınan ağırdalan veriyin. депутаттарын Советин председателі Вячеслав Егорович Сотниковка. Үтөкенен күнді нелек бит олық доқтыры. Алғыз ансамбл
кытылақтыра. Эйдіне бұл ансамблгыт 30 сылынан идетігістінлік әрчімен әржон темсүйлерін аттырыттан, онына елек депутаттарын аттырыттан идетігістінлік ағадыры бітін көңілі. Күжек 30 сыл бұл балайымы біреме дейбіт. Онытын беге бұл алғыс ансамблы отыру да көрдірбіт, халқаваққабы келеммет көрөбіт. Онына нағатын астанаммыт барабыт. Онтын атын жон келен концерді дақтарына тоғыра кейі ғаяқ болады. Онтын бейбіт жон мүкен сейдер болыларда зал тоғыры бол. Бұл бүгін көрді. Onun halkı manlık ayınyalıqtık, ederdi, erçimliqtık, bu ünkü bütün bırakbakaat, ünkülü hıbdın demet, bağısın ağabdın tendemет. Благодарность председателя Постоянного комитета Государственного собрания Ильтюмен Республики Саха-Якутия по делам семьи и детства объявляется Заровняевой Надежде Федоровне. Председатель Постоянного комитета Алена Атласова. Благодарность объявляется Баишевой Матрёне Николаевне. Благодарность объявляется Махначевской Галине Михайловне, председатель Постоянного комитета Феодосия Габушева. Благодарность объявляется Сотникову Михаилу Ильичу. Благодарность объявляется Борисову Алексею Васильевичу. Әгәртелерге тыл барары мәңе қаңыласылуын культураға онна духовной сайдығы управлениятын начальнигін солпиятчытығар Надежда Афанасьевна Максимоваға. Үті кейінен болуқтың күнді Марина Алексеевна алғыстар Хотын төңілін әлеген ұтық маны жоны сәргеде. 5 сыллағыда бұл сынялан кейінігер бұл сынаға сүйірбі 5 сыллақ үбілейдерін алғыстарға келен үтініме әғірделен тұрардақпын. Бүгін тұболарын санатыққа мұсыстар сүйірбі 9 күнігер аңдойду үрдінен үңгі күні беледінер. Онытын улус путугар сынялан кейінерге тәрәхін бөғіті бола тұрар. Ол кемге жөрелен ұтын қотын төңілі серігер. Эгин элекетигер 2 улахан народный коллектив бар бит боллагана. Беги улус путугар 12 народный коллективтан үс народный коллектив үңкүйлер бит болалар. Олортон билер бі курдук маяга кыталык үңкү народный ансамбл усуран салаячы бар билагет кыталык бахалай Саха Республикатын онна Российской Федерации түләк үләхите. Хотун төңүлге алгыс үңкү народный коллектива болар усуран салаячы Саха Республикатын культуратын түйдіна Марина Борисова. Онна бұл елі гисетар чугас нехилекке төқтүрге манчары оғо народный коллектива әме салаячы Саха Республикатын культуратын түләк үләхите Екатерина Павловна Пурва болалар. Ононтон беги нахаң соғылғар культура егетігер үләли сылжар жоммут культура салалтата бүгін бұл үйөріләқ күнген алғыстары әғардали тиен келен турабыд. Алғыстары кыттатын беги улус путугар араз тәрәйінерге баратыгар тон ұғықтан сағалан дейбіккеділі тоқ бар тон республикада тағымнақ тәрәйінер бітігер болуын
Yılgı sıtar aldan doğurduğu uluğugar ayanmıt da boğulun. Республика тахымнах улахан ыяқтар бытыгар дағаны болуын. Барытыгар оттон биги кен туттар иннигер иджа сылжар коллектив бұп болар. Мен бұл бүгін үме көрдік бінем олық олар ибаттар, өсі әдірдергер түйенер күрдіктар. Маладжестар бұл күрдік оттон әме олық. Үнкі оттон кейіне әдерге дылым. Ис туругун, тутта хапта сылжарын, онаты бұл келендер репетицияға бәйбәлерін кіта кәпсетен, күннәғі олықтырғар сымбер алтыханнар. Бұл үнкі кейінен өрүйдің мандық кере сырдық, онытын тоқты қабы тас көрінге дағаны оны күзге жайыр әбет. Онытын алғыстар бұн өсі түгіл әғардәлі бін, бағарыбын олық қаз бірде әге жей кергенетігер, Тус бәйәғатегер кытағанақ дұрубияны. Үңкүйгітін олық бірағыман өсі әлбей тұрын яқпын бағарабын, онытын саңатан саңа үңкүйлері, саңа репертуаргыт, байытылан істен, Народный коллективтен үсіл болу-бола подтверждение ағалар. Ол хенкенердің бұл званияларын, бұл атырын күйіскетін көміскүйлер, қамығыенігер. Онын бұл бейге коллектив бұд білген әметтің әлбәқ бұланлардақ болуқтақтен төмен сәребін. Онын бүгін бейеға олы сүшігей бұл үнкі бірағынығын бәліқті әбекетігер мен мақтанабын. Онын етіне әтен тұрамын, бағалыстың ағрадаларға кере қайым. Культура духовной сайды солдатын адыттан Марина Алексеевнаны, онна алгыз үнкі народной ансамбл Буковаркыттачыларын коллективын нахамыл сұлуын культурна духовной сайды салаячыта Анна Исакова подпистав әғарде сұрып тұтын, онна 10 тыңчылақ сертификат бұдын тұттарар бұдын көмілләй. Культуры и духовного развития Мегина Гангаласского улуса благодарственное письмо награждается Стрекаловский Альберт Петрович за вклад в развитие танцевального искусства в связи с 30-летием народного танцевального ансамбля «Алгыз». Начальник Анна Исакова. Благодарственное письмо вручается Стручков Михаил Михайлович. Автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий, почетная грамота награждается Баишев Георгий Анатольевич. Генеральный директор Семен Семенов. Почетной грамотой награждается Ильин Александр Михайлович, Попов Семен Семенович, Борисова Розалия Романовна, Баишев Михаил Федорович, Иванов Семен Петрович. Нагрудным знаком за вклад в развитие культуры и искусства улуса награждается Еремеева Зоя Ивановна, глава района Дмитрий Тихонов.
бары ыл иелere, агалlara, ehelere, beylere gelen turallar, onun da bu congutun öyöngüt, kinlerge ben свободный birimi berengir, manık sılcalargar diyen, ünkünü turoratçılarga, ünkü tahan tigayetçilerge, bu kabargıtıgar, bu ünkü bırakınıgıdan ösü tügül etiistin eğerde buldu. Тылпарар әгәр әйге культура кинин директоры гара, Саха Республикатын культуратын туйгуну гара, Александра Федоровна Байышеваға. Үтө жора күнүнен күндү бүгүн келбит көрәчүләр битин. Онна биги иннибитер уктахҗар кен туттар нар теңнәһә сатыр алгыз үнкү народнай ансамблын кыттылактырын. Итинетен туран тоқя кайби. 30 жыл үнкүлерден манан агай жала болбатах мыстадан туран. Биһиги төңүлү нехилеге онтон нар үнкүлүр нехилектен аттанабыт. Обычно мандык этәчилерге төңүлүгө таксан саппыкыннан барактакына үнкүккө тиен түһәрдилләре дә урысы. Барын күлүләр төңүлүләр деннарындагы этәчилер ол оттан кырҗык, оны буллагына билеген бу 30 жыллар үбүлөйней даталах кеһәгә келен туран. Ақтан санан ағыққан ада бұл ансамблы бастан терейбет жандар бұтын. Ол күрдік Анатолий Антонович Байышевы. Самай отон жатық бар күрін жоғатын берін тұран. Бәді әдәріп дағыттен үнкүлән баран. Бүтәйгер дебікеді оттаны олық білі үнкүлән баран бұл ансамблы терейекқа дел, тыл көтіғын, инициативалар. Қайдақ бағарар тәрәйінге, қанлық бағарар түмсүйге Қағам бағарар, бұл энтузиаст кеге бар боллаған, энтузиаст жынлар бар боллақтарына тәрілелер. Ол күрдік өтін бары білағыт бейге бұл культура ұтығар, үлелі қамсы ғыджар, бұл ансамбллар, коллективтар барыта энтузиаст жынлардақ боланлар үлелі ғыджалар. Бұл қағындағын өтін әтерге долы төліммет үлі әрәрі үшігей түміктердіғ. Ақтан санан ағыққан ада Иван Владимирович Лонгунавы, ақтан санан ағыққайын Филипп Афанасьевич Лыткин, Федор Егорович Турчкову, Гюрге Инкюля Семен Семенович Катакиновы, мен келер кітабы алтыған клуб үлетігер кейлен барамын алтыған үлеләбет, кенлер үнкүлілерін, кенлер интерестерінен бұмандық тұрор суларын дағаны бәйім әппина қамыдан білбек кейі бұғытынан кенелерге сүгірербін білдеребін. Этенетен туран бihiyaka болланы gələn ölçütü oloror. Bihiги bu ансамблларды тәрилилеригер, төңүлү культурата культура аттанарыгар, бәтен кылатын киллербет, сүрдән үлеләбит камсабыт Анастасия Дмитриевна Васильева gələn олорор. Оны көртүгәрінен туғанан bu алдыз үлкі коллектива Анастасия Дмитриевнаны тұрорыма үнбәк түгір. Анастасия Дмитриевнаны ақтар саныр, нар сүгірүйер, оның болағаны боды цынлай білеуінен бәлие құттара бұлдымын. Bilgi bir haftahan ülerin candanlar attan bihi en min desihen barı bebebtin bilsebit. Ondan ümküden tuğu ki здоровье кытта чүгей болады. Координация движений. Бу сахара дерекияга координация движений ден ахара надалабыз тука. Бу мана память та сайдар. Оттон туох бар здоровье барда чөлүгер түһер. Оны тагынан өрө көтөгүлле хаҗагын үйрәген үмкүн табылыннагына үмкүлү таксын баран үмкүт кихиләтә доохуян таксырсынаттан. Колобра бир сылаян әләйен болбатак доохуян таксыр. Эме бәдин тугугар эме тора анестезия деп көрдүк. Өрөгөн кытта умнаган үмкүлүргә. Onun atlı min algıs ümkü ansambılın össü tögül bu eyge kultura kinin ülehetlerin adıptan iz sürak bitten bu ulahan dağdandan ağır delibin össü tögül. Onda Allah'ın attan bu kulüp doğuptan utan ünkülürge ham barar ünkü tanhanada onun materyalga yemmani sertifikat otup tıkınçalar sertifikat Ünkü ansambılın barı kördüğüt diye bu 30 yıl öten ünküler baranlar kiniler arras
инстанцияттан бардыттан наградалахтар. Министерство культуры, хастыда грамота, знак, бары знактахтар же, бары тоқпар үрдікі инстанциялардан бардыттан. Бихигере кулуппут эйге культура кирин почетный грамота такимилерге сох. Онан одут сылыбын күлән они заслужили. Бихи балағана эйге культура кирин почетный грамотадан туттара бүтін көмілден. Почетная грамота награждается Борисова Марина Алексеевна за значительный вклад в дело развития танцевального искусства и пропаганду здорового образа жизни в связи с 30-летием создания народного танцевального ансамбля «Алгаз». Директор Александра Баишева. Почетная грамота награждается Баишеву Михаилу Федоровичу. Махначевская Галина Михайловна. Сотников Михаил Ильич. Баишева Матрена Николаевна. Заровняева Надежда Федоровна. Стручкова Галина Анатольевна. Борисова Розалия Романовна. Стручкова Ульяна Константиновна. Борисов Алексей Васильевич. Баишев Георгий Анатольевич. Иванов Семен Петрович. Попов Семен Семенович. Баишев Александр Михайлович. Стручков Михаил Михайлович. Стрекаловский Альберт Петрович. Большакова Айталина Петровна. Иванова Светлана Егоровна. Сидоров Руслан Афанасьевич. Баишева Ефросинья Федоровна. Республикаға ағам састақ жынлар үнкілерін ан бастағынан кең әйгеға тағам бұда. Келелер үнкіләвіктерін кәнеттен бұл республикаға етенді күрді олақ әлбақ-тәлбақ ансамбыллар тәрелінені. Білейін ағам састақ жынлар республика үрдінен үнкілер ансамбыл бәді тәрелден сүрді. Келелер стояли у первого источников телегаханада. Обязательно улығахан. Onun üstü de biraz imkan sağlığı içindekilerin istirahat tenagadeliğin sürekli uyarın tokarı ülkülü sürcün darobay bolun barı callak bolun gen bağa sanabın edelim. Жарыкүндүн отор өсүтүгүл алгыз народный үмкүй ансамблын 30 жылдагы билейден ыдыстыгынан агардели хайын онна бүгүн эйеке анан үңкүлүр хотун төңүлү. Сценага 2-нче сүрбек кысылга улуска ыдылыбыт күндүл агас үңкү күреген гран-при кахайдара кылынкай үңкү бөлөгө Нюркууннар үңкүнү турорда Саргылана Заровняева.
бөлігі. Салаятчы Саргылана Заравняева. Sayılık oğulları, senağa megenehleger uluska 15 tügülünü tıllıbıt kereygenliğinden ünkü küreğin bastı kürtel kayılaktıra Tullukcan oğu ünkü ansambıla. Salayatçı Nadежда Atlasova. Алты күнігер Саха Республикатын культура онна духовной сайды министерстватын 456 нөмірдің біргәхінен народный үнкі ансамблын үртік атын ұларысы деспіді. Сенаға үбілейдәқ алғыз народный үнкі ансамблы. Салаятчы Марина Борисова тұруру тұғар, дейбірдәқ үнкі.
ансамбля. В исполнении лауреатов республиканских международных конкурсов, воспитанников детской школы искусств, класс хореография, лирический танец, порхающая нежность. Келечен кіргітер ұтыс тәға. Бұйылы чұрапчылу ғарытылы бұд артиллерий Сталинградскай серекітылаға Гаврил Дмитриевич Протодиаконов атынан республикадағы үнкі күреген бастығы степеннақ лауреаттары Сетим үнкі бөлігі. Саркылана Заравняева тұрору тұғар Майский вальс. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Лены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Лена, помнят Алифы Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь лился в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальсет отзвучал. Елена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Лена, помнят Алифы Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь лился в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда.
седой и прекрасной плыла с грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади вели свободных солдат на гармонии играл. Помни, Лена, помни, дали мы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихренце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит небо, помнит дали мы Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихренце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Сетим үңкі білігі. Бұйылы бәжімәні әлегер ұлысқы ұтылы бұд Остория үңкі күрәғінің гран-при қайттыра Тұллықчан оға үңкі ансамблы. Индийский үңкі.
Тулукчаного үңкү ансамблы. Восток Республикатағы народный үңкү коллективтерін иккердерге рытылыбыт. Оғыр Удум үңкү фестивалін народ үңкүте аналаттақ. Алгыз народный үңкү ансамблын далбар құдықтарын толырудығар чараң үңкүте. Василий Винокуров кыталык көғіләйінен сыласын ыдылдары сүркөдөгү үңкү күрәғын кытылақтыра. Алгыз народы үңкү ансамблын әр жонын толырудугар әрчімен. Gökçegen konuga küyleydi sıcabı
күрәген 2 степеннәк лауреаттыра Кылынкай үнкі бөлігі. Саркылана Заравняева турору тугар, әбәнни үнкі. Чулуын мындага инелегери тылыбыт үнкү духамалыба күрә Гран-при кайтыра сетим үнкү бөлөгө. Саркылана Заравняева турору тугар түйүлге үнкүдө.
Sitim ünkü belağı. Uçudal vana ağasastak nastavnik sılınan ehyehanan ünkülerin belirttiler. Respublikaga ıtıllıbıt kürakteri laureattara, stipendiattara Nurgiyana Maksim Partiyagindar.
Саха Республикатын социальный, культурный сайдыдыгар улахан кылаты келлербет. Саха народун интеллигенциятыгар анаммыт үнкү. Саха Республикатын культуратын туйгуна Марина Борисова турорутыгар истин ейи. Сенага бүтүн Россиядагы калейдоскоп кедактен көрүү үнкү күрәгән гран-при кайттара Алгыз народнай үнкү ансамбла. Эһлек бидигер 15 общественный түмсү барыттан бир бастыңмыт здоровья общественный түмсү үнкүһүттерин толорутугар испанскай үнкү. Үнкүнү турорда Саргылана Заравняева.
Алгыз народнай үңкү ансамблын кыргыттара алгыдары бет жабылта түрүттө кубайдаргар мактаналлары. Инникини өтө көрөн ансамбл ухунтыынаны ден эдер кыргыттары үңкү кере эйкетигер уйбутара. Анатолий Баишев, Федор Стручков, Иван Лонгинов, Филипп Лыткин, Күтөт Семен Катакинов, итенне күн бүгүнүгердери үңкүлө асылжар Михаил Стручков, Алексей Борисов, Александр Баишев, Михаил Сотников аттыргар сүгүриеллер. Алгыз терилиягыттан номно хазда көлөне кыттыны асылжар. Күнүн күнүн түлгедин таттан олом оболландын олоктомут ойнуну ороюттан тудан огор оюн күнү сеңере көрөгүн. Сенага бүтүн Россиядагы Золотая Грация фестиваль бастыгы степеннак лауреаттара Алгыз народнай үңкү ансамбла.
грамотала. Саркылана Зарвняева турору тугара, анығылы тәдімнәғын кі. Көрсен кылыңғай үнкі бөлігін. District 78. Аксинья Наталья Посельская директорынан Жукускайдағы балетная школа үппіт күрәғін лауреаттара, төгілітәғі оғы искусство школатын хореографической клағын үйренәтшілері, жидді балысты айына айыллана Борисовалар. Полька. Подпорными аплодисментами встречайте ансамбля «Ситим». Молдавский народный танец. Постановка Саргаланы Заровняевой.
ritim ünkü bölüğü. Sakan küte oğu kaytan sağlan türüttemide. Oğu kayıkan sanıların tuksaran, eben, saban, aras ünkü türüttemide. Дровья общественной күмсі үңкі үттерін тұлырудығар, Станислав Николаев тұрорудығар, бейбірдәқ үңкі. Здоровья общественной кепси. Сынаға олық кен арты көріпкен әрі сөрдері чаттар бөт. Қоты қолу үнкі.
Oranchica, Hamurcho, Hamurkarir. Oranchica, Hamurcho, Hamurkarir. Oğlar bu kadar testehnen bolar bir egzaminlerge sidihileri bağırığın. 6-16 günü Тылыбыт Василий Константинович Степанов атынан культура онна спорт эстафетатын лауреаттары Алгыз народной үңкі ансамбла онна сетим үңкі білігі. Сарқылана Заравняева Марина Борисова туроруларғар Чороннох үңкі.
На сцене воспитанники детской школы искусств «Современный танец». 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 한여리 몸에서 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않지 Black 하면 pink 우린 예쁘장한 셀리 원하던 대로 고백지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 팩트 궁금하면 해봐 fact check 높이 꼭대기 물 만나는 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm boss 서로 생각해 하는 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불보듯이 뻔해 만나면 널 원했다면 always do hit you with that do-do-do-do oh yeah oh yeah hit you with that do-do-do oh yeah oh yeah like it Келеркен жарычатар быдыгары ытыстыға. Алгыз народный үнкі ансамблгар, отутсылгар анан. Үгіс әлбәқ таңастарын тікпет истенен. Светлана Тимофеевна Жиркова айбыт қоғанын әйіғанан бар жомыдығар аған едіннерер бідін көңілен. Алгыз үнкі бәліғі аттақ соллақ бейді. Дөңіл бүт бігені дөргі жоғын жондыры. Эбе болбут кыргыттар, эхе деммит уолаттар. Үнкі бити аргыстақ, үті солға жылурдақ. Эйедемнәқ олықтық, элбәқ үнкі кехиләқ. Эйменіде өрдәңгіт, эхіки баргыт керетін. Кыржағас пыт денімен, құрук өрді тұрарын. Нороттап тырдалана, нородунай бөлігі. Жоғын жоным атарын, жоллоқ отып сылғытын, өрігөй күт үрдәдін, өссі тәпті түмсәрің. Күнді баржамот Светлана Жирковаға үтістігінен қобағай қоғанын еген мақтаны қайым. Виноград, хиджа, раста, full life. Алла нарылыйда, том сүйірде сылыйды, құрып сыттын анағылыйда, есірген құя сімәриде, жылка мен алжида, манетар аяй бұт манида, саман сайымыт салалына, турума-тора, мейдідар күн күлімнен күлә, қалғаны бар күн бұғатын ұлда, үрін күнәри ұлыйда, саман сайымытын айқалла, көрім алай, құтқын ария, күнген сылыяр, құруқтан алыя, көрім тоя, аядар ярге,
Büyük Snaçogu tutturar bıtını kömüllen. Oğu искусство школатын хореография классын öğrenetçilerigen. Uyatçı Надежда Тикиянова, Нюргуяна Портнягина. Tullukcan oğu ülkü ansamblın kıtlılaktırgarı. Salayatçı Надежда Атласова. Бирис Б-класс öğrenetçilerге. Salayatçı Marta Sleptsova. Kılınkay Ütçat Ünkü Beloğarı. Salayatçı Sarkılana Zaravnyayeva. Sitim Ünkü Beloğarı. Salayatçı Sakha Respublika'nın kulturatın tuyguna Alexandra Bayışeva. Здоровья общественной тюмсюнку Витергere. Салаятчы Надежда Оконечникова. Эгиндиги дигери бүгүн отутсыллагы билейде. Үнкүлөр хотун төгөлү жаба кийен белектебит. Алгыс народный үнкү ансамбла. Эгерде тылын мактал кылын терделерге тылы беребит Матрена Николаевнага. Күндүдүк саныр убастыр салаятчыбы Марина Алексеевна. Бүгүнгө жорокун бүттүм төгөлү бүгүн кеп иги өрүбүдүн үлестик албекедер. Дойдубу жамыныгы баргыдыгар барга мактал. Көрөчүлөр бар боланы алгыс бар. Оны өйдөн истин эйигин алгыс народу үнкөн самбыл терилибиде. 30 сыллак өрөгөйдө көбөлөйдө беле күндөн иш сүрөкпедеттен эгерделибит. Эн кодун төгөлүгө кигит болон келияхыттан бу алгыс үнкү ансамблын ийлен сагалан салаян келдин. Кергенин Алексей Васильевич эйяха күз көмө эреллах дирек бир саналак болон эйхен өйдөһөн келбекитнен биһиге коллектив бука барып күүһүттере кен туттабыт жылгабытыгар үрдүк айыларбытыгар мактанабыт далаңытыгар сүгүриебет Борисовтар текерген оголоргут каракбытыгар улаатан эмие жондорун туяктарын кадаран культура үлехеттери болун тагыстылар менаган орокка тиллибет огогун ийдиме сим бир бейин курдук болуу айын беягын ийд ол керетеденер ол ровно эхиге холобургутугар көрөбүт холобур да оңостабыт Марина эндурбут үңкүлерин дейбирдагын күү актылган истиңеи чаранна катын төңүлү эрчимен саламалак үңкүү эбе вальса дефеле ыхыакка жерекке онтон дөгүс туруруларын күн бүгүнүгардылы жанайыттен аракпат иш сүрөктен эйинен таксыбыт боланнар ураты буачар сыанаттан түспөт толарачук калда болбат куттак үңкүүлерден диен белетибет астынабыт анал хореограф иделак болаңын үерети методикалах бир иделактергер бихиренер көстүүлак диен кен туттабыт күндүдүктер убастыр кehibit Marina Алексеевна эденге алжан эссе де бээн көрүүлерген олоха биллере тур ычча жонун сайдыдыгар семей кылаккын киллере тур догоргунан жекергенгит ого саңатынан курупчуктардын орто дойду анабыт алгыһынан түс басалоктонун соруллубат соргуланын эденге сүйөкүдүгөр сүүрэ умуоккудугар уютта чөп туруктак сылжинден алгыспыдын аныбыт беһиге алгыстар онагаттадан туран кыспытыгар бэбит белакпытын туттарабыт Бүгін білгі бұл музыкальная школа, оғыз искусства спортын ұшталы. Учудала Марина Алексеевна бұл алғыс ансамбль салаятчылыға бәбеләқті тарап. Оғыз школа, оғыз искусства спортын ұшталы.
Күпүлүгөр Надежда Федоровнаға бағалысты. Алгыс ансамбль. Тыл барар народная болармы. Здоровья общественной тümsü салаятчытыгар Надежда Конечниковаға. Үте кәлен күнді көздіктер. Әгіні барагетін бүйіңі андай түрден үнкі бірағынығынан идеті кістінік әғадалатық бір болуқты. Онна оғылық күтігар алғыстарға иди істің әғарды. Онна кіра сәмей бәләқпетін аны бәяға дискетігер ағарын тұттарабытын көңілден. Mene, barakatın büyük gününe ne kadar bari dolabay bolum, Allah bolum. Mene, soğuda olur ve mi sabah soğuda kiniper burası var. Beri belakadın belaktiri. Жарауында яхананы чугаз жоңут. Китбит. Чугаз жоңут сәргәғі жөгелер гит, дәрілтелер гит салаятчылары, одноклассницалар. Бүгін үйерілі күнгіттері яханан семей белектерін аналар жонларығар тұттаралар. Saydam sanağıt salallan ayar artık kıdarılının. Ünen, ürden, ölümnehe ülelen. Ürdükten ürdükke, küereye gödüngden algız tıllar bıdın anıbıt. Ondan kündü köröçler bitiger bugünkü jorok yehetten. Künnägi tübügü oňdan astına sınyanan adarbı kıp bolagen bigetik erenebit. Eýehe edenge bolunu, dorobiýany, ýörüni, kötüni, eýele hallany bagarabıt. Görse kaderi.